When people ask me, Aiman, who inspires you to be who you are today? It would be wrong for me to say anything other than my parents who are sitting right over there. My parents, who grew up from nothing, from extremely humble beginnings in the most rural parts of Kelantan. My mother, Dr. Nik Hasimah binti Nik Yahya, raised 4 children while completing her studies at Oxford and became one of Malaysia's first renal histopathologists. And my father, Sheikh Arifin bin Sheikh Mahmud, the son of a lorry driver who grew up in extreme poverty and still broke the cycle of poverty in his family by being the first person from Kot Lantas to graduate from university. So if they can do it, what's my excuse? Jadi, pada Umi dan Ayah, mana Umi dan Ayah tahu yang membidik ke depan hari ini hasil daripada kasih sayang dan didikan yang Umi dengan Ayah dah bagi kat Man dari lahir sampailah hari ini. Umi dengan Ayah dah berkorban terlalu banyak untuk manusia kehidupan. Tapi Alhamdulillah, hari ini mana setiap orang dalam Dewan ini tahu yang pengorbanan, jasa, doa, tenaga, masa dan usaha Ayah dan Umi tak sia-sia. Dan segala benda yang anda capai selama ni adalah untuk Pak Umi dengan Ayah bangga dengan Aiman. I hope I can be half of who you guys are and live the rest of my days making you proud. Thank you and I love you so much.